gakane kameme getu FM kinywani ne ngondu antometo muri mabata wantuko kwamberia muramuko mwanka wetano ni Getu FM nuntu gakaniko Getu 87.6 kwamberia muramuko mwanka wetano kwambire thaa 10 cia kiroko mwanka thaa 12 tuthathaye na Dorin wa Mathio ikirunga mawega mathaa 12 cia kiroko ri mwanka thaa 4 ni Garo ya Ugambi na mukuru mwethe na Frank Kabete thaa 4 tibunge kwa Getu FM ni kuringa mabuti na nkatha wa Ayubu mwanka thaa 8 igikinye thaa 8 kwa Getu FM nuntu gakaniko 87.6 ni chiki kabisa na Nate Empress ni kuri Reggae Therapy mwanka thaa 12 kenda kama kawaida mpaka kirengoni kwambiria thaa 12 mwanka thaa 3 cia utuko kwa Getu FM mpaka kirengoni tukirikiria ntuko kwa Getu FM ni tukubanganiretie ni tuthererie na kajoy mwanka thaa 6 cia utuko utikathire mutambo watirana na tu muntu akwa tukunekera kiontho kwenda tirwembo tikutheka tisiacha chugima wa mwere ti uremi nuntu negwe uri wa bata nuntu ni Getu FM 87.6 nuntu gaka niko Getu inyekanyere Getu tuina nkero 87.6 Getu FM